Dobar dan, dragi prijatelji, još jedan lep sunčan dan na Halkidikiju. Zaboravio sam da uključim klimu, pa malo smo počeli da se kuvamo, ali bit će bolje sad kad klima proradi. 32 stepena pokazuje sat Vršačkih vinograda, odnosno ovaj merač u našem malom autu. Utorak, pijačni dan u Kasandriji i tamo ćemo i da idemo, međutim ne idemo na pijacu jer tempiramo sad već pred kraj radnog vremena pijace, što nam ne treba ništa s pijace realno. Do 1 radi, ali idemo nešto da drugo i shoppingujemo u Kasandriji i možda i da nađemo tu čuvenu crvenu crkvu. Vidjet ćemo, za koju mi je jedan drugar rekao da je jako lepa, ali ja evo godinama dolazim već ovde, ovo je 7. godina, nisam primetio tu crkvu. Dobro, jedino, nisam zalazio ono jednu drugu stranu Kasandrije, ali vidjet ćemo sad i to. Inače, dok se ovako vozimo, polako se približavamo Kaliteji, prolazimo pored restorana Dias. Možda još par lekcija iz istorije, šta se dogodilo na današnji dan. 1157. godine rođen je Richard Lavlje Srce, engleski kralj, koji je verovatno najviše opevan u raznim pričama i pesmama engleskim. Opet ovde idemo prečicom, da bi izbegli semafor u Kaliteji. Definitivno je znači opevan kao veliki junak. On je bio inače zajedno sa Friedrichom Barbarosom, nemačko-italijanskim carem, i francuskim, ja mislim da je to bio Karlo V ili ko beše, sad ne mogu se setim. Poveli su sva trojica zajedno treći krstaški rat. A inače, Richard Lavlje Srce je vladao samo 10 godina, a eto, za tih 10 godina je ostao upamćen u Engleskoj kao jedan od najsvetlijih likova, najvećih junaka i tako dalje. Otud vjerovatno i nadimak Lavlje Srce, Lionheart. Međutim, lako je lavovima da imaju lavlje srce kad imaju onakvo telo, ali ajde, i kao čovjek ga imaju. Šta sam te... I još zanimljiviji podatak iz naše istorije. Na današnji dan 1331. godine je u Svrčinu na Kosovu krunisan Dušan Stefan Nemanjić za kralja srpskih i pomorskih zemalja. Tad je očigledno, da kažem, centar gravitacije srpskih zemalja bio znatno južnije, što mislim to je i opšte poznata stvar. Tako da su se većina tih bitnih događaja dešavali tu negde na teritoriji Kosova i više se gravitiralo ka obali. Na kraju, nažalost, je Srbija u nekim kasnijim odlukama i tako dalje uspjela sebi da, kako bih rekao, uspjela da izgubi taj pristup moru. Imali smo bratsku Crnu Goru decenijama za vreme mog odrastanja i tako dalje, pa nam je to delovalo kao da je, pošto je bila jedna zemlja, SFRJ, nije nam bilo uopšte ni važno gde se nalazi i tako dalje. Mislim, kod koga je more. Ali evo sad izgleda postaje increasingly important, da tako kažem. No dobro, šta je tu je? Imamo Savu i Dunav i Egej na neki način, tako da dobri smo, mislim. Mađarska ima Balaton, Češka i Slovačka i Austrija
nemaju nešto mnogo tih vodenih površina, da budem iskren. Ali mislim da je okej njima na kraju krajeva. Ali Sava i Dunav u našem slučaju su i pre svega Srpsko more, Ada, Ciganlija. No, ajde da ne pričam. Znači, 1331. je, znači, Dušan Stefan Nemanjić proglašen za kralja srpskih i pomorskih zemalja, a 1346. je proglašen prvim srpskim carem. To je u stvari Dušan Silni. I on je taj koji je ne samo da je, da kažem, na onu stranu ka Crnoj Gori proširio granice srpske države, već i ovamo ka Egeju. Jedan deo Solunske regije i tako dalje. Ali dobro, možda i zato, eto, Srbi i dalje godinama, evo ova godina je izuzetak naravno, ali godinama okupiraju ovaj potez Solunske regije, pa sve do tamo Katerinija, još malo niže, ona Olimpska regija i tako dalje. I neki, boga mi, vole i ostrava. Čak, mislim, i ova je na Egejskom, koja su daleko brojnija, i onih nekoliko na Jonskom moru. A i Krit, koja je priča za sebe. No dobro, da ne duljim više, ušli smo u Kasandriju, čekamo na semaforu. Toliko za sada, veliki pozdrav, pa se čujemo uskoro ponovo.